O le ata to wolo, ile o tonga mai ile fale fa masino le nei fiafi. Amata mai lava ile tai au ina ua toi faa wau mai le mori mau. Ale ta mai tai i a Marie Tusi. E pei ona iai le case te le oro faa ngā solo ilona vai a solo na tolu. A o lea le i tai o nau i se afa. O mori mau. Ia, o le latest update, le na tu ina mai le tātou so upu wha atua tua ina i tonu o le whale wha amsini. Le a tau masauni, wha atu mauina pea le tali ma le ioia le toma ita o Marie, mai le update ana po, le ua atili mau sali ma ta mau ai la ona vaenga ma ale ale o le ne yaso. La oto atu. Ia ona lafo fo i lea o le wha soa ma tūlanga i le mato au vanei. Toi fasili lava ia le famsino. Le loia, sorry, famsino ia Marie i Kolosi e fai. Fasili lava ia Marie. O ai tonu na tusia. O ai le leo na tusia lau moni mau. Ai sau le tali e Marie. O le leo Elia Malaysia leo. Update lea mai le malolonga le auli. Toi fasili le loia. No whawhewhe oe e leo ina ua suila o mori mau. Jali Marie i oe. O na saula i o le vaenga. Ua i oe o malava e Marie. O le si la vaenga ta uan tatu whaatalitali lana. O le sa report ia nisi ana nafi. O le sotanga Marie mawhipulea. Tu lou le whionga le whipule. O le fo ila ua matua whaate ia le lo ia po le prosecutor leo. Ina ua tautino le tamaitai a Marie. E le ai ma se mea na tupu ilo la vaha ma whipule ai. Ai o le whaamatalanga na fausia ina lava e leo. Ai whaasangi inga ia. Ua arua wa ifo le mori mau o Marie. O le isi vaenga le ua manu mai ilunga le mori mau o Marie. To e whaamatala sao lava e Marie le taimi na tupu ai le whaalave lave le vave au le. O le piki apu e langu siliva. Sa la iai ma Samuelu le taimi lea. O le isi vaenga i oe Marie o la whioa inga e iei le pasika la ki whioa iai. Ma le vaenga la le fuua manu mai ei lunga. Ua whailoa mai e le tamaita i a Marie. O longa anko le sunga i le li i leo sinia le sa tangata valeina i fasta uta. I leo sofa inga fo i le sofa i a peni a mina ma mea. Ma e whapea mai whamtalanga Marie i le Kolosi ana le la. O sionga ango lea sa fautua ina tele na ia. Ina ia tautala i le mea monu. Ia ua whailangi le fōlonga ngai kuki silfia. Ai lono winga ua matua te lea i masea vanoa. Ua whai ai ma mga alor keis lea. Ua te lea i loa mare mga vai ua kafe solo. Le tio ale ngai keisol se ingo lea. Ai ole vaenga le nao se vaenga. Toi te tau le fisilia le keisi. E te whaamaoni lava ma e tautino. Na whaafefe o e leo ina ia sui pressure. E whaamalosia o e leo ina ia sui lau mori mau. Toi tali Marie i oe. E sao le le. Now, a yeila interesting part. Towards the end o le fiafile nei. Ai ua whaate ia le tamaita i prosecutor. A leo. Po le loia o lo tu fo i mo leo ma le tamaita i o Marie. Ina ua toe tautino e Marie nisi vaenga o ngaonga na whaia e leo ia te ia. A o iai o ia i lalo o le vaenga leo. What? O le tala mau tutu mai al tātou mori mau marso upu. Na breakdown le tamaita i loia. Tangi. Loia o lo tu mo leo po le prosecutor leo. E pei wa whaate ia alo na loto. I le confession le o toi whai atu. Ma mea na whaia i a Marie. E leo. A o le i whaia le tātou proklame. O la fo ua toi fono whaatasi le whaamasino. Ma leo. Including cases. Vaenga te ma vaenga tangi. Ma se i toi soa le pule. I le wha wawina. Ona nofo pea o Marie. Mana tua mai le po na po. E esere no fuanga na ave na fio lava le whaamasino, cases, prosecutor,
lo ele na fio lava mamomoli mari ile no fonga. We're not gonna whailoa. But ole wa ya matou. Sa moe ele tene ana po ilano le vava ainga se tasi o tangata wa ave i ele whaatua tuanga whaamsinonga ese mai leo leo. Mana tua mai. O lea ua ora e kalasa le separations o le tene lea mai leo leo. Ono o lea ua tangia mai. Ma wha mausali mai. O loo pulesa ma wha fefe leo leo ina ia mimilo. Ma wha taunu. O le mori mauno na lua. Le ua ta ua Marie lungole ile forasanga le neias. Ua uman mori mau Marie. Ai na ia ta uina. Ole mori mau le la vea mai ai whapea na whaia tu lou le fionga ia whipulea ina whaia whipulea ini winga mahatanga ia te ia tu langa fu ilele o ni vaenga le whaatanga ina ile vāo tama mariteine. Whamaile saunoanga Marie e le ai se mea na tupu ai na ona vatu lava i leo leo o le whaamatalanga whasangi e longa ia. Nela e sa wai whaamakalanga. Lono winga o whaamakalanga ia leo leo le li poki mai resi au vaenga. We're not going to go there. Not going to waste our time. Ai lono winga o lea la ua mau salii. O le kaula le wadi ia pe ia tangia mai sauni ma le ia tau o le talan fuloa. Kusa ua makua I take advantage lava leo ia na va aia si tu lo si nei alu toto waka ke vea e la kiki kaimi 5 years ago. Le nei tama I tintiti. Ua makua take advantage ai lava leo e le ngata le whainga walanga lea saunoa Marie na whai winga whapena ia te ia e leo. Ano winga o fai winga makanga ia Marie. Ai ka ngofi ko e kare kusi pole maua Marie. Ai fata tau o winga makanga o fai pulea ia Marie. Ma le lato mafau ele maua. Ia le o ripoti mai wa kukulu ai male lo ia rono winga o fata ia tamaita ia le naf tu lo. O fata ia I new evidence ia wa mai lunga ta ofi no al famsino nei. Ai se toi fai se marutanga ma le marupui a leanga o le upule au mai muri. E ono la matia o le popolenga leo KCs. E ono la matia le soifu o le morimau. Ona o le ua kaukinga o le morimau. Le anoa I o mea leo na fai aia. Ama iso rufi nga. O le memo mola vai o le kele o le information flow leo sa o la kako kamfai breakdown ma kau fai kalau inga ia malam boleh aku ia masuk le information leo sa ia ka ko ni kai e ka o e ka o mele o ka vali leo fa mo ko e ngange e Marie langor ka vali le langor pasika ia mese lo nga yo inga le pole nga yai ole mele o ke mo ngo ka o foi se wo kangile lo ia ma wo papi ia. E ka waru lo mafau wala kangi le loia. O ngolo mafau pa foi o io se kama ka ile foi leo meia. E winga fa kama ka ile o kukunu nge ma kangi loia pa pe ka fe ka lo fai a Marie pa fa pe la oia. O san tamatini. Po san kamkeng. Yes. Po so uso. O leo pe fa le mai wa. O le loia ke longa ia kama ka loia leo ai wa. Ai pa fakat ko winga ni kuskusinga leo. A le fa kei ni me sitting fa balbalea. Mo fa se kama ka. Pe nga le ka wa ka kula wai. Fu le fu nga le breakdown o le loia le. Pe se yo vanga mo mo ga ke fia ko wa. Le va ko ke le me ka nga ye ka ko ka ngoi. Vai le breakdown o le tamaita I loia. Prosecutor leo. Na talo sanga I mo se 5 minuti. But I think the judge order 1 hour. Say go re. Yeah, wa emotional le tamaitai. Wa hard to handle the confession. Wa sawa I mamea. Yeah. Ele okusia mai kokongo ngili poki. Yeah, soon e sau fafo mea. Ole la sua se fa be fo ile atao. O lo ke ngofo mo mafau. It's not a small issue le melo o ile case ni. I don't think I don't think nga kukulu pe nga breakdown ni le afionga yana ina fo. O nga fa pe on melesa ngo mai le ya tau. Le nafo was set up by police. Because as a prosecutor and even defense lawyers, you will go through all your evidence
and you go through your witnesses, kalangoa, makoe siaki mo le mau, and reconfirm and confirm, mangkua fo ila lenga kumonga ngasi. E yai leo lenga responsible le coercion sia Marie. Longa wingo le fai interview nge ale ngafo ale prosecutor ma Marie. Ale presence leo. Fosi le presence leo ia Marie. Ngai mafainga kali fisili le, because you prepare your witness before you bring them to court. Alela wa omai kongu le court. We say this yesterday. Pako afuli ya leo Marie inga uwasao fai iko kongu le court, where the presence of the judge and her lawyers, and the prosecutor and the defense lawyers, provide that space. Wafuli ye longa mahofau. Even though we're living a coach le vaenga lea, ma coerce, ma fosi leo. Ia faile menenga kang fi leo kusi. Ole mea kong wala nga lo breakdown na ia kia, that's how I read it. Because ang vapeangi ole nga faye Marie kala ye luma ole ngafu. Ole prosecutor kami nga lawa prepare ile case. The prosecutor will probably like, no. Ele ese case. If I feel like I find my of Makalanga Kuskusia here, I deal with Makalong in Marie. Can they prepare the case? Marie. They set up the prosecutor, and that's how corrupt. The case in Makanga Leo.